Senapati the Bun Blockade Strike Mela meeting Masingba Amata NPO ge Ayaba Yaudana Tauba Yaroi Hyde Basi Senapati Town Manung the Santi Amasung Order Ngak Nabane Masida Kanagumba Organization Amatana Hyde Ba Athingba say in the Duna Tauramba Taraga de legal action Lokakani Haina Kudaki Oiba Serol Ama Naga People's Organization Tadorakle Ngarang numidang none the Kamdun Labor truck drivers sing the Selmon Craig Gari Amana Mingsel Thugairamle Hadi Ngarang litan the Kuki na Maitay Pangal furakpei maram adu communal oiba nate makhoina litan the lakpa the gari makhol yamna hobo oiba na disturbance thokpagi maram na thuna chatkro haibada biker kangbuna wahiwata phajarakta challenging oiba moong da torokpadagi ningai sangdanabada makhoina lambi adu thatlubada haupu kauba Kuki nupa ama bike na thomkhe madudagi khanaba oinakhibane haina hagin hauke president Sangkai Youth Club na phongdorakhre CC Purgi Tuibong da SDO office mai tharambabo Kuki NP Churchandpurna kanna yaning da phongdorakhre Headmaster transfer tawkhibagi mayokta mahiroi singna khongjang changsinkhre Kaksing district manung channa leiba Kaksing Khunau government high school ge headmaster bu atopa mafam amada transfer thadoklaga thabaktagi retire tawna bangaiduna leiraba oja amabu headmaster oina posting thajilakpagi mayokta school asigi mahiroi singna ngarang mahik tambal leptuna makhoigi school mamangda wakan mi famduna khongjang changsinkhre khongjang aduga mari leinana mahiroi amana phongdorakpada school asibu hinghanba amade matamga sunaba maongda samgatnaba honabda achauba thaudang lawduna lakhiba school asigi oja Chandrabu atopa mafamda transfer tawkhraga mathang sahi 2026 ke February thada thabaktagi pothana bangaiduna leiraba oja amabu headmaster oina tharakpa asi yaning de school gi annual exam su haye hangsita ngaide aduga high school leaving certificate examination naksilaklaba matam asida school asigi damak asuwana hona jaraklaba oja headmaster asibu karigi damak transfer thabiribano maramaduna lenga ki mari lenaba singna oja asigi transfer order asi kapiduna school asigi academic atmosphere da ayer apan pibigano karigumba transfer order sikakpidaba tarabadi school asigi mahiroi singna makhal makha kya ge akanba khongjang changselakane haike ILP dagi komthokpina ba Manipur ge governor da taksankhre Assam da leiba MMDO Manipuri Muslim Development Organization ge mi mangana saba mihut kangbo amana ngarang Manipur ge governor Ajay Kumar Bala unaduna memorandum ama pisinbaga loinana Assam da leiba Manipuri Muslim sing ILP dagi komthokpina ba taksankhre governor da pisinkheba memorandum aduda maroina Assam amasung Tripura da leiriba Maitai Pangal sing Manipur da changlakpada ILP inner land permit lawba mathau tariba oiriba Kongthokpio haina taksile MMDO gi president MD Abdul Nur Chaudhuri na lusingba mi manga ge team aduna Manipur gi governor Ajay Kumar Bala unakhiba aduda Assam amsung Tripura da leiriba Manipuri Muslim Maitai Pangal singna mapung phaba official document puthokna bahona bada thengnariba awaba sing adu paudongkhi MMDO gi president na thamkhiba wafamda Maitai Pangal asi Manipur gi history cultural amasung ipaipu gi oiba marida yamna haksinba mari leinaba kanglup amane maramaduna government na atopa state ta leiriba Maitai Pangal sing ase manaba kanglup ni haina lobby ga tabani haike wafam adu da governor gi maikai de gi hiramasi yengsin gi haina thajaba pike panba yabade ILP inner line permit ase Manipur da 2020 gi January amadagi chanaba haukhibane awang nopok state sing Arunachal Pradesh Nagaland amasung Mizoram gi matungda Manipur na mari suba ILP chanaba state oikhibane chana kanglon ase gi matungina India gi citizen oirabasu atopa state tagi lakpa mipum khudimak state asida changnaba gi damak official permission ama lawba mathau tahale official report ki matungina ILP gi pass ase India gi citizen singna state ase hek yorokpaga ILP check post natraga jiribam gi gate tagi lawba yagane hariba pass ase numit kontrani sanaba yagane ILP ase state government piba official travel document amane masina India gi citizen amana state asida akangnaba matamda laiba yahale hairi Manipur da thokliba issue tungda horokliba nahasingi matamda thoktaba oirasanu haina sana jawbana phongdokhre District Administration Bisnupurna Ministry of Youth Affairs and Sports Cell ga khusamnana sinduna Sardar Vallabhbhai Patel ki sahi chamaga yankhai suba mapok kumon ga mari lenana amata oibagi pandamda unity mass rally ama ngarang nambol gi maibam lot paching da leiba Imphal Peace Memorial da gi lamthaba ga lenana Manipur da thokliba issue tungda horokliba nahasing da thoktaba oirasanu haina MP sana jawbana phongdo
फोंदोखरे सरदार वल्लभभाई पटेल की फोटो द लैसु कल्लब मतुंग द राज्य सभा के MP इनिंगथौ लेसेंब सना जावबन मखाताना हाई निंगसिंग थोरम असिन नवेंबर 23 फावब चथगदबने महिरोसिंग टेक्स्ट बुक खक पाबगी महत्ता अफावब मीसिंग वारी ताबा लाइरिक पाबसु मथौ ताई अपुनब भारत अमा सागनब होनबदा सरदार वल्लभभाई पटेल ना अचौब थौदांग लौखि मरम असिन महाकु निंगसिंगदुना थौरम असि पांगथोकपने कायथारक्लब मणिपुर की सक्तम सागत मथौ तारे मसिदा महिरोसिंग की अचौब थौदांग लै अपुनब थौदांग लौमिनदुना निंखा तंब मणिपुर अमा ओयनब होनसे इसा इसाना पुथोकचब पोलमसिंग सिजिननब होनसे मिरमगे पोलमसिंग सिजिनब थादोकनब होनसे हिंगलिंगैदा आइना करी तौरंबा याबगे हाबदु मुन्ना खंथब मतम ओइरे डिसिप्लिन यावदब खुनाय अत्रगा मी अदु मुथरकपा हौरबने हाइनसु फोंदोखे दिल्ली दंगसी सिसिपुरदगी तेरेसा कौबी कुकी नुपी अमा सीरगा लेरमे हाइदे करी मरमदगी सीबनो हाबदि हौजक पावबगी ओइना खांबा ngamdre UPSC na lobo civil service mains exam 2025 da personality test da saruk yanaba Manipur da candidate khara qualify oire Union Public Service Commission UPSC na lawduna pangthokhiba civil services mains examination 2025 ki tongan ba sangyeng singda mathang mai palakpadagi examination asigi aroiba saruk oiriba personality test da saruk yanaba Manipur da candidate khara qualify oire hari wafam asi agency gi paw amana phongdokladuna makhata na hai examination asigi aroiba sangeng oiriba personality test saruk yanabagi damak mai paklaba candidate singi manungda Rahul Moirangthep Ningthoujam Risikan Kangjamba Yumnam Rajkumar Dayanand Kelvin Ginmin Zhou Langkhau Sang Bualnam Ji Thangmun Walal Guite Andis Aribam Dr. T.S. Gapani John amasung Wahengbam Arna Singba yaure haidi agency gi powers na makhata na habda candidate sing asigi mathakta atopa kharasu personality test asida yawu yabagi qualify oire adumona मखोगी ममिंग मथादी कन्फर्म तौद्रे हाइरे जिरीबाम की इरांग नमांग ताहन खराब मफम सिंह यंगसिनख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने लुसिंगदुना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रखार पांडे CRPF की कुंसुब बटालियन की कमांडेंट SS कारवो हाउपू 28 असम राइफल्स की मेजर धनंजय ने पुनः चतुना बोरो बेकरा की जाकुरादोर कारोंग लमताई खुनौ अमदे मोदुपुर की इरांग नमरम ओइदुना अमा अता थोहन खरब युमसिंग यंगसिन बसंगलुरे हाइरे चाइना की नौन साब थोंग अनि थोंगना तत्ख्रे साउथ ईस्ट चाइना की सिचुआन प्रोविंस दा हंतक संगाखिबा होंकी ब्रिज मतत अनि थोंगना तत्तुना तुरेल दा तासनख्रे हाइरे ऑथोरिटी सिंगना थबलकपा वारोल अमदा बेजिंग अमसुंग तिबेट का चथोक चसिन तौबदा हेना खुदोंग चाननब साखिबा होंकी ब्रिज अदु ngarang नुमिजुंग मतोंग दा तत्खिबने लाइबक फबदगी मिसिमिना अमसुंग असो अपन की पाउदी लेखिदे हाइरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा थादोरखबा वीडियो सिंगदा स्वांगजी यांगकौ हाइड्रो पावर स्टेशन दा सारब थोंग अदुगी सरुक खरदे तुरेल मखादा तासिन खिबगी सक्तम सिंग उखि थोंग अदु तत्खिबा मतमदा सिंगलोमदगी असौबा उफुल अमसुंग फत्ता हौदे सिंग पाइखलकपगी सक्तम उखराबा मतौ इकान कानादना सिंग अदु निखाइरक्तुना थोंग अदु तासिन खिबने हाइरे सिंग निखाइबा अदुना मरम ओइदुना थोंग अदु चाउना अमा अता थोखिबगा लोइनाना थोंग अदुगी कंक्रीट की मखोंग सिंग अदु तेखिबदगी थोंग अदु मतत अनि थोंगना तत्खिबने हाइरे हौखिबने थौकाबा नुमिता सिचुआन प्रोविंस दा लेबा मेरकांग पुलिस ना अनकपदा लेबा अंगम सरुक सिंग अमसुंग लंबी सिंग दा सेखाइरपगी सक्तम उरखिबदगी मीटर 7.59 सांगबा होंकी ब्रिज अदु लांथोक लांसिन तौदनबा थिंजिंदुना थमखिबने सिंगी सरुकता साबा थोंग अदु सिंग निखाइबा थोलकपा याबगी ओइथोकपा लेबना खुदोंथिबा मायoknabagi ओइथोकपसु लei हाइना अखंग आइसिंगना फोंदोक्तुना लाखिबने थोंग अदु तत्खिबगी पाव हेक फंगबगा मी कानबा अमसुंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमना खोंगलै थुना चंगसिंदुना असोअपन अमसुंग मिसिमिना यावब्रा हाइनसु येंगसिनखि पनबा याय थाखरगी ममांगदसु चाइनाना मालमगी मनुंगदा ख्वाइदगी वांगबा थोंग अमा संगादुना लांथोक लांसिन तौबा हवहनख्रबने बिहार के मिखल ऑपोजिशन चाद चाम माय पाकलगने हाइना तेजस्वी यादवना फोंदोखरे लोइना नाकल अमरोमदना बीजेपी सु मखोइना कारगने हाइदुना लदु ऑर्डर तौखरे हाइदि बिहार असेंबली मिखल की बोर्ड थादनब लोयख्रब मतुंग मीडिया चैनल सिंगदा फोंदोकलखिबा एग्जिट पोल की डाटाबु मियामना थाजबिगनु हाइरदुना ऑपोजिशन की सीएम की कैंडिडेट ओइरिबा तेजस्वी यादवना मिखल असि ऑपोजिशन चाद चाम माय पाकतुना लेंगाक सेमगने हाइना फोंदोखरे तेजस्वी यादवना हाइ एग्जिट पोल की डाटा सिंग असि थाजब याब नते ममांग एग्जिट पोल की डाटा क्या लानखिबा लेख्रे मसिगी मथक्ता एग्जिट पोल की डाटा सिंग असि मोदी अमदि जेडीयू न लुसिंगबा बिहार की नीतीश कुमार लेंगाकु सगतपा मियोइसिंगना पुथोरकपने हंदक
ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ NDAꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ BJPꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯉꯁꯤ ꯂꯗꯨ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 500ꯒ ꯁꯨꯞꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ